Biyag di tao. Naimbag nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan a drama. Hello mampay kani Jade Rose Catanes, Justina Bonifacio, kani Melanie Maltiso. Katita, hintay nga rudendenggan ti episode 315. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Anji anak ko, bumangon ka ditan, tamapan mo ilako na ito'y naala ni nanang mo nga ugot ti kamutay, kan kangkaong. Isupay ti paglakwa, mapaggatang iti sabon. Itayak pa'y anak kariing tatang. Wan, sige, ilako da kita, tapno da pag-load ko. Anya, apay, napatpatig ka di ti paglud mo, ngam ti igatang tayo iti sabon na paglaba, kanang iti badbado tayo. Naragsakak ngamin nga agbuy-buya kadag iti nagbabak ng atatao tatang. Nagmayat kumamot no bawak ng tayo. Agpatingga tayon samat langan iti kastoy. Narigat latan ti adda pa nagbiag tayo. Aganos ka anak ko. Tabarang may tuloy mong tumutlang ti agadal. Saan pa ngamin nga umdas ti urnong may kaninanang mau. Saan na balik? Nagkarimot ni Manong Mau at tulungan na kantaw. Jaklapat yun tatang. Naimot ti asawa na. Iso nga amangan no di na ipalubos amang tad iti tulong. Hindi kagsawi ti kastaan, Jay. Amangan no makadanon ka nakwada kat ad-adda saan na kaatulungan. Ngala, inkakit ilako dagituyan. Sige man langan. Inakon ilako dagita tatang. Mabit lang ha. Agpalasak biit. Pasensya ka nanji ha. Halo-halo lang ti kabalak agatangan ita. Bayam, lumakaswerte ka dagiti mulak anatenggen prutas. Mapantan tumangan iti may sa restaurant iti sentro. Kat, kasanuno saan? Di pa'y kat arapa aplangan ti papantay jay. Saan man siguro anji? Agkararag talatta ka na yun ha. Dawaten ta ti parabor ti apo. Makauma pa yun, ti kastoy pa nagbiag, Elmer. No adala ko mamaaramida, tapno makaakalak iti kinarigat ti panagbiag. Inaramid kon. Anyo ti kahit mo asawan? Basta, Elmer, kayat kun ti makaakal iti nalaos a kinarigat ti panagbiag dito'y lugar tayo. Sigudan nga arapaap ko dayta. Kat aramidag ti amin, tapno magunod ko dayta. Saan nandakis tagarapahap, Anji? Nga masapul nga adda aramidam, tapno magunod mo dahi tang arapahap mo. Iso nga rod ako nakngaramitag ti amin, tapno makaakalak tumat lang iti kastoy a panagbiang. Nauma ako ni iti kastoy. Naimbag pa'y dagiti mabuybuyak iti social media. Nagbabak nang da, nagdadakkel dagiti babalay da, kan nagpipintas dagiti usarda. Di mo't inkari datatang mo pagtuluyan na kan tumatlaan nga gadal. Tulungang kiti iday jabangkag, tapno daras da makaurnong iti pagtuloy mo nga gadal. Amom Elmer, oray agmalmalam ken agpatpat nagkami nga agtrabaho iti talon, saan kami ang makaurnong? Iso nga agsapulak iti pamuspusan, tapno makapanak iti syudad tapno agtrabaho. Amok, napinpintas tigasat ko no makapanak iti syudad. Saan ka mabalin alapdan iti kahit mo nga ramidan? Nga magpakada ka pa'y akadag iti dadakkel mo. Sakbay amang ngedeng ka. Nakaluto ka din, andyan ako. Mabisiin na ka na panaglako iti palingke. Una nang, mala, agtugaw kayon tagidasara kon. Napan bumala ka diin tuludan ni tatang mo iti balon na iti talon. Una nang, mala, mangan kayon. Nay, apay anak ka. Ada ka diri rin na. Apay akas na tilangam. Awan na nang. Nabanugak lang siguro. Ay, no nagrigat tumat ngamin ti panagbiag tayo. Kasanungay amatong paldag iti addo nga arapaap ko no sa anak mo't ama kapagtuloy nga agadal iti kolehyo. Ay na, pasensya ka na anak ko.
Ngamin karimi ka ni tatang mo apag tuluyan da kan tumatlaang. Apaman ama kaurnong kami iti umda sa pagadal mo. Basta anusan na kami laang atulungan iti talon. Ken maysa, tulungan na kakano ni manong mo. Saan ka day? Matuukan ako nanang. Iso sapay la ko matapalubusan dak amapan mangga di jay syudad. Nadardaras ti panagurnong ko nagtrabaho ak ijay. Anya, agam adayo ijay anak ko. Saan ka anay ruam iti biyag ijay syudad? Basta nanang, mapanak ijay syudad. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Sapay ko tamaawatan da. Nasaulin na ng mo tinaybagam kenkwana may papan iti ipapan mo ijay syudad. Kaya't mau trabaho ijay. Wan tatang, magagaranak ngaminan ang makapagtuloy nga agadal. Marigatan ak una yan iti panagbiag tayo. Kaya't ko ang makalungaw tayo met kuman iti nalabas a kinarigat ti biag tatang. Maawatan ka anak ka. Ken amok betlaeng ti may papan iti daytang arapap mo. Naputa kanayon nga ibagam dayta ore di ubing kapay. Agam sana maala iti dinarasan ti amin. Nangrunak at babae ka. Kasanaw no may sagmak ka. Sa awan na pulos amom ijay. Mawatak ti kayat yu asawon tatang. Ngam adagayim ko ijay. Ni manang Leslie amok iti social media. Nagkari kanya katulungan nak amakastrak iti panggadak. Apaman amakapanak ijay. Sino na ita Leslie? Jak ba't amaw? Talaga asan yung mo tadiyo pa'y mat nakita tatang. Namamok lang amin iti social media. Umay na kunsukunan, apaman ang makapagdesisyonak. Anya, ay napangaasim ko maanak ko. Di ka basta agtalaklatan iti tao, asaan mo pa'y matlagayam nga amaw. Amok anasing patigayam ko iti social media tatang. Amok akayat naklang atulungan. Iso pa nga asiyo tapalubusan dak amapan manggad iti syudad tatang. Ikarik, agan anadak ijay, awan to apulos ti dakas ang mapasamak kanyak. Di mo ipilit, ti kayat mau. Di da kapalubusan. Nangrunak at saan mo pa nga amaw ti ibagbagam agayim mau. Anya? Apay nagsangsangit kanji. Anya tinapasama. Sandak nga ipatpatag na ng kantatang. Bagi dalaang ti pampanunutan da. Anya? Apay akas na ti ibagbagam. Adda ka di saan nyo ang nagkikinawatan? Sada ka palubusan amapan mangga di Syudad Elmer. Kayat ko ti mapan ijay. Gaputa kayat ko ti makapagtuloy nga agadal. Kasano kumamakapan ka? Awan mo't am mo. Wano kabagyam kumaijay. Narigat ti kasta. Mapan kalatan iti may sa lugar asaan ka mo't asigurado. Abangan mo maisagmak ka pa'y. Saan Elmer? Ada ni manang Leslie apagayam ko ijay. Nagkaria sa anak to abaybayan. Leslie? Ti babae amum lang iti social media? Wen Elmer, pacheck na singpat day jay. Kan may isa, nakita ko iti video call. Kat talaga kenkwana. Angie, awan pa nagtalak ko kenkwana. Saan mo pa yung amu day jay a tao? Iso di ka kumabasta mamatilatan ka lagi ti bagpaganakan ka. Anya ta mo, amangan mo't no alilawan na kalaang. Apay ngamin akad ngan yun jay tao. Pang-asiyo kumamat Kayat naklangarudan na tulungan, ngam didak pa'y matamo suportaran. Agpapada kayo amin. Dita ka manlangan. Agsinatan, Elmer! Oh, Angie! Mapit lang! Angie! Wen manang Leslie, nakapagdesisyon akon. Kayat ko ti umay dita syudad. Kayat ko ngamin ti manggad. Agpaiso, Angie? Ngam, kasanon ti pamilyam? Di mat sanda kayat nga umay ka dito eh? Siyak ti masurot manang. Talaga ngamin akayat ko ti makaadal. Isu akayat ko ti agtrabaho dita. O sige nga Rod, Angie. Matulungan ka may papani iti dayta.
Ado ti mabalin ko pangisarkan ka dito eh. Sigurado ang maawat ka ta nagagat ka. Agsagana ka nga rodan, sukunan kan dita iti kabiitan na panawan. Agyaman manang, urayan ka nga rod. Okay, Angie. Ipasigurado ka. Mabiit ka makaurnong iti panagadal mo no may kagtrabaho dito yung syudad. Agyaman nga rod no kasta manang. Sige nga rod, urayan ka dito yung lugar me. Isaganak amin dagiti usar ko. Sukunan na kanon ni Manang Leslie inton bigat. Ay na, magagaran ako na makapan ni syudad. Talaga ka de asukiran na kami adadakkel mo anja anak ko. Mapan ka kadilat ta ijay syudad nga uray saan da ka apalubusan kani tatang baw. Pangasiyo ta palubusan dak nanang. Di na kumamatlapdan amang tunoy iti arapaap ko. Saan ka matasigurado iti lugar apapanama nakaw? Amagan may sagmak ka. Palubusan tak manuno saan? Sumuro tak ka ni Manang Leslie inton bigat. Awan madi ang mapasamak kanyak. Iso apalubusan dako, nanang. Talaga gaya, masukiran na kami kaninanang mo, Anjay. Pasensya kayong tatang. Ngam, no saan kumakastoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Adayo ko mga aramidag ti kastoy. Baybay andak ko man tatang. Gaw atek ti di yung maipaay nga arapaap ko. Tangay sanda ka na malapdan. Sige, makamu ka. Ngam di na kami tungarod pababasulan. No adasa na nasayata mapasamak. Gapo iti kinatangkan ti ulam. Sa anak amay sagmak tatang. Ipasigurado kada kayo. Awit kunto ti balegi inton agsubliak dito'y lugar tayo. Ikarik day tatang, nanang. Manang Leslie, agyaman na, gapot na pinaypay sumtimay ng sukon kanyak dito'y probinsya mi. Agpagayam ta, Angie. Kan may sa, nagkariak kan ka. Sapay la kuma, tagbalin ka natulnog kanya. Tapno daras ka makaurnong iti pagadal mo. Isar ka adagos iti trabaho inton bigat. Ikarik day tamanang, kat agyaman akmanan na. Awan na nyaman na, Angie. O sige, iturog mo pailaan. Ta nawatiwat pa iti biyahe ta. Talaga gaya nga impilit na Angie tinapan ni syudad na nalanda. Ay huwan nga ron barok. Talagaan natangkad ti ulo dayjay nga anak ko. Sapay la kumaa, kaawan to ti pagbabaw yan na itikas jay nga inaramid na. No kumatad na mabaling ko na. Tapno makatulong ak, nalabit. Saan ko man ang nagpilit ama pa ni syudad. Nakurapayak matilang amin. Hala, idawdawat tayo latan. Asapay la kumaa, tasaan amay sagmak ti anak ko. Wana na. Taure kasya anak iwin naswas kanyak na Angie. Ipatpatag ko lata. Kat urayak no kaano ti panagsubli na dito'y lugar tayo. Pangaasim Manang Leslie, palubusan na kuman nga agawid. Marigrigatan akong dito'y. Jakon kabalan dagiti papaaramid mo kanyag. Sana balit adakkel matanti kwarta na alam babain kanyag. Ang pamamawi ako na simurot kan ka dito'y syudad. Agulimak ka man mat, Angie. Basol mo matlaan. Agraraman ka mat ngamin na makaadal. Idin to ta saan lang aruda nakabaulan dagiti dadakkel mo ngay paayday ta. Manang Leslie. Kastalaan ti may bagay kan katrabaho. Dagbalin a babayadan a babae. Gaputawan nalpas mo a kurso. Isu akas talaang ti may bagay kan ka. Dita ka man langan. Nagkas ang tigasat ko. Dapdapag ti babawi. Ngay may dito'y syudad. Diyos ko. Tulungan na ka makapanaw dito'y. Sigurado akas tao na yan ti panagdanda nagdagiti dadakkel ko kanya. Naimbaga orasyon na nalanda. Ay, kastabat kan ka, Elmar Barok. Nakapasyar ka man dito'y balay. Ada ka di gagaram.
Umayak la kong mamakidamag. May papankin ni Angie na. San ka di pa yung imawag ka da kayo? Ay, nasaan pa'y nga rod barok? Kinapudno na. Saan pa'y kit din na maawagan ti cellphone na? Madanagan kami para kinkwana. Kahit ko ti mapanin nana. Kahit ko sa pulan na Angie. Gaputa oras siyak. Madanagan na para kinkwana. Tano talaga na saya ti kasasaad na. Imawag ko man kada kayo. Day tamat nga rod ti kunak barok. Ang kasano. Awan am mo tayo ijay. Kan maysa, naglawa ti syudad. Kasano nga rod ama sa pulam. Dakil ti kasi ti Diyos na. Padya katulungan na kamang sapol kini Angie. Kayat ko ba't lang ama sa pulan ti anak ko barok. Ngamjak ba't kayat na may sagmak agapukan ko na. Ipadas ko lang sa pulan nana. Nukas kasano, agpatulong ak kalagi ti pulis. Oray nakiwin naswas kanyak na Angie. Jakmat kaya ta may sagmak. Agyaman ak nukas na ti kapanunutam Elmar. Agyaman ak gapo iti panangisakit mulat na ni Angie nga oray pinasakitan na ka. Sapay la ko mga rod, tamasarakam ti anak ko. Oh, anya pa'y laang tar-aramidam, Angie. Inkagsalan ah. Ururayan da kan dagiti customer. Pangahasim manang Leslie. Diyak kayat ti agsala. Diyak kayaten. Palubusan na kuman nga gawin. Di nakpagpungtutan, Angie. Ala, no di mo nga ron kayat tagsala. Agpairwar ka langan iti may sa parokyanom. Sa bagay, dakdakkel ti kwartam ijay ngam iti panagsalam. Anya, pangasim, jakon kayat ti kasnoy. Marigrigatan akon, nabambanog akon. Di ka man agarte-arte. Ala, agsagana ka, Angie. No di kag tungpal iti kayat ko, makaraman ka manen kanya. Sapay la ko ma, tadinak masapulan day dya lalaki. Darasat ti pumanaw, amang ano makamatanak day dya lalaki. Diyos ko, tulungan na. Kaya't ko ti makasubli ti lugar mi. Angie, kapit lang. Elmar, apay nga ta ka dito eh. Agyaman na, nakita ka. Oh, talaga nga inkarkararag ko ang makita ka dito syudad. Elmar, pangasim, masapo lang makapanawtan dito eh. At namang kamkamat kanya. Ala, umay ka. Umanawtan iti dahito ang lugar. Ay, na yan ti kastoy ang nagbambanagam Angie anak ko. Kanyan. Pakawanandak nanang, tatang. Basol kumatlang ti kastoy ang nagbanagag. Naisagmakak, gapu iti kinatangkan ti ulok. Kan gapu iti ayat ko amang gunod, iti arapap ko bumaknang. Ay, laitan ti bagbaga may kaninanang mau. Saan mo na nga amo ti bagbaga magayim mau? Nagsayaat ngamin ti panagsarsarita na kanyak tatang. Napamati na kiti husto. Ay na, naimbaglakit din. Tanatiliwan day jay ababae kan nagiti kakadwa na. Agyaman tayo kan ni Elmar. Tain ka gumaan na tinangsapul kan ka. Wan nga rod nanang. Iso na lang tanadadaalan ti masakmaya. Awanan namnamak, nanang, tatang. Anak. Bala, di mo sawan ti kasta anak ko. Ada pa'y gundaway mo nga agbabawi. Ada kami dito'y apamilyam amang tulong kan ka. Husto ti inam anak ko. Manglipat kan. Kitagnakam kamit kuman. Pagsagana ka, taintun sirrag. May tuloy mo ti panagadal mo. At dan umda sa kwarta nga aramada, manakaw. Ang yaman naklaunay, tatang, nanang. Agbabamawi ak, gapo iti kinatangkan ti ulog.
Nalapit asaan kumana pasabak kanyag ti kastoy. No nagurayak kumaiti umno panawan. Oh, kanya tararamidam dito talon, Angie. Ngumisit ka dito eh. Sigo dan anangisitak, Elmer. Aywan gayam. Sinurot ka dito ipakitaltalonam, takayat ko ti agyaman kan ka. Agyaman nak, ta sinapol nak, kat nakalapsutak itikas jaya pagsapulan. Nalabit ngayon turong ti apo tinang ibabaan kanyak ti taxi driver. Iti tayo di akong daway. Iso nakita ka. Kat, anya ti plano mita? Ituloy kunto kano ti agadal ko nadatatang kananang ko. Kidawam ti panarabay ti Diyos, Angie. Kat sigurado, makalipat kang tumatlahe. Adda kami amang ipatpatagken ka. Agyaman nak, gapot na oray pinasakitan ka. Pagayam lata ti pangibilbilangam kanya. Oray kasi tinarabid mo, napatag kalat ta kanya. Iso pa karagsakak launay, numatunoy mo dagiti arapahak mo. Agyaman nak unay, Elmer. Tiara paap ket masapul a buyogan iti kararag ken aramid. Sana masapul nga apuraan agunuden ta amin nabanag adda panawon na. Alag gagayem ditan tinagpatingkaan ti sabali manen napakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni China. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagina kada kayo amin.